kadito business establishment na meeting damanen nga i-segregate da dito waste ken sapay kumata ma-implementar dito te kuna tayo nga no to single use plastic no makausar da iti kubyertos na saysayaat no gusar da ti plastic nga mabalin iti styrofoam no mabalin agbalon dat kutsara dat tinidor dat tapno nanti nga gususan ken dete ko na tayo nga madite plastic nga kutsara tinidor no mabalin dete wooden him na pimbintas manen apong talaga nga itugot daw en talaga te kubyertos ta mainawan so definitely antay nga advocate tayo no food waste kasi no may cut day waste yanti plastic when no anyamanin ang awan nagbagsit in the first place conserve da tipid da kasi alakit no adu ti in order da mabalinda nga ipanyan ti pakanti aso pusa kasay nga makakuha ngem definitely bagatay ka digiti turista nga bring your own bottle, bring your own eco bag and bring your own bin yung kagpipiknik apo yung ta beach bring your own kubyerto saan nga disposable tamasado te nga ginaw way of one way nga ma-conserve ayun no saan masalwadan nga 1 liter hindi ko natin yung agusar kayo may tipinggan nyo ginatgatang nyo tapinggan tapos kayo may usare masadot kayo nga agin na when no anahan imas met lang nga mga apo iti kutsara nga may nawan ken plate nga may nawan so DJ manen apo iti iring tayo usarin nyo ta kubyertos yo agin naw kayo hangkay unay yan ti ko natin single use nga plastic ken dete paginuman so bring your BYOB kung tayo BYOB lawag bring your own bottle bring your own bin bring your own bag so DJ apo ti klalalo di kiti mapanyanta beach tayo so agan-anat kayo apo ngayon DJ pinagan-anat kasama DJ ti prinang protector pa iti environment tayo nga be conscious enough na rumwar kayo di DJ ti itugot yun